toi whaafelo I atu talafou ala Radio Samoa I le nei fo I aso lulu si mai al whaafonga o tala o le tai au. E tāne le sfulmal tasi ana po ele I maua lava se file mu I le to ese wai kere wai kato. E se mai le susunu ino le nofuanga I whaiai wha amalo stino I la waulia na fie le isi tu sa male to alua se fulupango ta sa I lea nofuanga. Na toi susunu ina fo e le isi to aiva isi mea to tino ana po. Ma e whaapea na umi se taimi o tau ma whai leo leo au whai ngā luenga to ese whaapea ma sui o le uni e whaatala noa I lātou nei sa I lunga le tau o lunga le to ese. I se pepa whaamtalanga ma le pūlenga to ese o lea fo I sa wha leo leo ma le Advanced Control and Restraint Team a wā lava le pūlenga I nei whaatitele. Na vaveo na fesoso ani ane le vaengo tinei mui la wau na nafi, ma tinei a le afi peitai o le to aiva sa I lunga o tau o lunga I silia ma le fitu I tula tau ma whaipea I whaatala noa leo mai I lalo. Se tasile neo to ese te lei to tono le atunuu, lo o nofo salai le silia ma le fitu se lau 5 se fulupango ta I Waikato. E o atu I le se lau a inga watu uo lātou fale, ona o le mui ahi para I Northland. O le mule nei na amata lia ai lea waulia na nafi, ma o le maa losi o le savili wa fesoasoani lea I le sosolo ma whaafainga ta ayo na tineia. A whaane le ono le tau nei o lo tau mo whaipele tusa ma le ono helikopa ma vaengo tinei mue o atu I le tua whase fulo I lātou. E wha o ngā ina le swa sami e tau tinei ai, ma ua wha maunia mai le ofiso tinei mu o le a wha au wau pia lea ngā luenga I le so. Tu whaatasia talo le tai au, ua o atu le se lau eka ua wha leanga ina I le afi. Ai mo I lātou na ave ese mai o lātou whale ana pō, na mawhaiona wha mautu I le whale o kalapu la kapi ahi para wha pia male Roma marae. E to alua se fitu I lātou mai whafona wha anofo esea, na te ena le whai o siaki o le COVID. Wha maumaunga malimtanga luenga soifua maloloina o le nei to alua se fitu, e le imana na o whaieni o lātou siaki o le COVID mai le whai ungo au kuso, sa iau o mai le vaiaso mua mua o Novema. I le taimi nei, o lea e whaalua na whaia siaki o tangata o lo whaanofo esea, ma o I lātou e te ena le whai o siaki o lo whaatonuina, ta tau na umi atu aso na I lolo se fulu whaaso e ta tau wai o na whaanofo esea. Mai lea whai numera, e o atu le se fulu maleiva I lātou na toi wha o popo aso ina nofu ai, ma e to atasi le na whaanofo esea mo le lua se fulu malu aso, e 5 fulu wono pepe lalo ta iono masina I le I whaeni siaki o le COVID. I te tono le aso e tasi, silia maleiva se lau siaki e whaia I nofuanga o lo whaanofo esea I tangata mai whafo e au fiai, ma whaletali malo o lo whaongaina. O leo whaingo active cases o lo iai nei, whaase fulu maleiva, ma o leo whaingo siaki o le COVID o whaia I te tono New Zealand, o la talata I le tasi tesi male 4 miliona. O lo o tatalo ta itai o niwe ia vave mai se aso I mawhaia ona whea wa isa o loto le vao New Zealand ma niwe. Whaalia ta itai o le atunu u Dalton tangelangi I tala leti o New Zealand, whaawau nei whaatala noanga le vao atunu e lua, e ala le whai o se afu sa o loto e whemalanga I tangata le vao niwe ma New Zealand, e au noa ma le tau whaanofo esea. Whaalia tangelangi, o le mawhai ona whai malanga mai o tangata niwe I New Zealand, e le tau whaanofo esea, o se amatanga le leilea mo I amatangata niwe, ma e matuale leitele ai a mata le o ngā tutono le masina fowe anga I a Februari. Tali ai le saulotonga o tangata mai New Zealand anga I atu niwe po le masina o mati. E ui o lo tele fe sosoani maisi atunu ai mai se lava New Zealand mo niwe. Sau norta ita e le atunu ele o whaingo fia le tau ma whaingo le tamau aingo niwe ona o le a fio tupe maua mai turisi. Pau atunu una whaalawi roa le tamitai palmia o Jacinda Ardern o le tatalo fe malanga inga e o noa ma le whaanofo e se le kwata mua mua o le lua fe lua tasi o Ausitalia ma le atu kuki. E ono tesi ma le 1 miliona le fesoasoani le malo New Zealand, ua whaamatu mai e fesoasoani I pisinisi I tutono le Pasifika, to e whaolaola ona o awhiango le COVID. O le fesoasoani tupe o whaamatu mai o le a whaasoa lea, ta wala mai e le polokalami tu ma oti o whaongaina Business Link Pacific, o lo whaatupe ina mtanga luengo le vai whafua New Zealand. Ma o lea vai ngā tupe o te tala mai mo talo sanga, e le ngata mono no ngā tupe whaia I lalo tului mawala lalo. Ai whaapea fesoasoani tau tupe, o le vai ino le nei vai ngā tupe, o le a mata I fesoasoani tupe mo le toi whaolo lango pisinisi, o ngā io inga mwhai unga tala whea ngai le umai o le COVID, a to ai male ilo tala sanga anga vaa mono no ngā tupe, e toi whaatula I el pisinisi wa whaina o no le COVID malona sawa. O le tau fio fe malanga inga le vawa tunu uma a fianga o fe whaatau wa inga, ua whaamawinai e lalo mai o le 5% o pisinisi Pasifika wa Tapunia. O lea ua tatala le vaenga mua nei talo sanga, ma o loo hanga vaai ma pisinisi la iti Samoa. O le masina fau e whaeloa pisinisi o whaamanuia ina lātou talo sanga mo le vaenga mua. Ma tala whaai o le tae au,
O le pōna pōwa sa waitala wa maua e tono Queenselani au Satalia se tina u wha maunio lo sau ma le tu ainga COVID-19 le e wha apea na amata mai Afrika i saute. Tina leo le ulua i case fo i le tono au Satalia u wha maunio wa maua i le tu ainga COVID-19 ma e maua o wha anofo i se tasi o whalitali malo i Brisbane. O le tu ainga COVID-19 le neu wha mtala i na e vave atu lona pepesi na i lo le COVID le ana mua i sau le amtanga o le tausanga le nei. Tinau wha maunio na siaki wa awina atu nei le mautanga ngase i Sunshine Coast University mo tonga fitinga. O le COVID-19 nei na mua i maua i tonu Afrika i saute ma e ese fo i lea mai le siama wa mawele United Kingdom le e tā ua o le B tasi fitu. Ta tonu po le sila so i fua malolo ino le stete Jeanette Young tala le tua New Zealand o le tinau wha maunia e maua lalo tu langa ono la matio tangata lautele i lea siama. Tala nao le nei tae au manuia le nei aso.